Go tloga kgweding ya Moranang lephoto la boraro la diphetetšo tša COVID-19 le amile gampe diprovinse tše pedi ka monageng. Lekala la The Council for the Scientific and Industrial Research le re le hlobaetšwa ke se. Ka Northern Cape, palo ya batho bao ba okobalago go tšwa go COVID-19 e ka godimo ga diperesente tše 90 e le go palomoka ya batho ba dikete tše 80. Kgoro ya maphelo ka provinceng e re maeto a go tšwa le go tsena ka provinceng ke ona ao a hlolago gore palo ya diphetetšo e gole le godimo. Province e re hlobaetšwa ke palo ya batho bao ba sa hlabelwego moento. Province e na le bonyane bja batho ba milione o tee fegolana tee e fela ke batho ba 159 bao ba hlabetšwego moento. Go le bjalo ka matsapa a mmušo a go godiša le go agaliswa kgoro ya maphelo. Kgoro ya maphelo ya province e tsebagaditše ka lenaneo la taolo ya balwetši la online ka bookelong bja Galeshewe.